He kino ke atu I ngā raru kēngi. Koe rā te whakatau e rere ana ki Wainganui I te hapori o te Wairoa mō ngā tatauranga kore mahi o te wā. Me te aha e mānuka ana ngā whānau I mua I te kirihimete, I te mea kāre wā rātou pūtea hei utu I ngā nama, hei hoko perehana rānei. Neka atu I te warumano e ki ana e kore he kāinga I tu atu I a te Wairoa. I nā te pōhehe e hara I te kāinga mo tēnei hunga anake. Engari ki te rapirapi hea te kirimoko ko te matapai nui, kei te tāmi I tēnei hapori, ko nā taumahatanga o te kirihimete. They have to look after themselves through Christmas. I nā rima marama kua pahure e onorau kua whakamutu hea te mahi mai tēnei whare patukararehe. Ko te pātai nai nei. Kai hea te mahi, e kore te mahi. Hei tā Gail anō, e hara I te mea he rahi te utu. Average wage, $13,500. Now, only 4% of Wairau earn more than $60,000 a year. Mai te kore mahi ki te hiki I ngā wairua o te hapori e rongo nei I te ngau o te pōharatana. Mā te raurau a tēnā, me te puakapuhi a tēnā, e hara I te hākari, engari he whakarata I te puku hiakai. We can't really do $100 worth of groceries, but we can do a meal. Kore mahi, ko te taimahuki ke o tēnei tau, a ko āhua mutu haere ke tēnei tau, ko tai atu ke I te kirihimete, ana ko āhua iti haere ke nā pūtea o nā whāmere ho. I raro I tēnei tūmomo pēhitanga ko te whānau I te mutunga te utu. Kare he mahi ki efkau, kare he kai, kare te mea nā kati ana te pēo nā o nā tangata katoa nei. Ko te whakahoki mai te kai kōrero o AFCO Tally, a Rowan Ogg, koe nei nā āhuatanga o te wā. Engari hei tā Ogg anō, he āhuatanga tēnei, mo te wāpoto, ka hore kore ka tīmata anō te ara neke mīti, I katia I mua I te kirihimete. Tēnei Molyneux, te karere.